ассалому алайкум бирандагони гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. дар студия Наргиз Шарифзода. 24 ноябр рӯзи парчами давлатӣ аст. Парчами давлатӣ ифтихор, нанг, шарафи ҳар мамлакат ва сокинони он буда барои ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон эҳтиром ва арҷгузории он рисолати миллӣ мебошад. Парчами миллӣ рамзи шарафмандии давлатдории тоҷикон аст ки он таҷассумгари садоқат, рафоқат ва ифтихор аст. ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ имрӯз дар як қатор вазорату идораҳо чорабиниҳои тантанавӣ баргузор гардиданд. гузориши хабарнигорони мо. имрӯз дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии илмӣ доир гардид. чорабинии мазкур бо садо додани суруди миллӣ оғоз ёфт. зимни чорабинӣ ҳозирин сухан карда қайд намуданд ки парчами давлатии Тоҷикистон шаҳрвандонро ба зиндагии ором, сулҳу осоиш ва талош ба хотири ҳаёти арзанда, рушду нумӯи ҳаматарафа ва соҳибихтиёрию соҳибдавлатӣ сафарбар менамояд. дар идома дигар иштирокчиён низ суханронӣ карда вобаста ба наш ва мақоми парчам маъруза карданд. гуфта шуд ки имрӯз парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чун рамзи кишвари соҳибистиқлол дар Тоҷикистон ва дигар ақсои олам парафшонӣ мекунад. парчами давлатӣ анъанаҳои таърихиву фарҳангии чандинасраи тоҷиконро инъикос мекунад. эҳтироми парчами давлатӣ ва расидан ба қадри он аз ҷумлаи вазифаҳои ифтихорӣ ва қарди шаҳрвандии аҳли ҷомеа ба ҳисоб меравад ва зарур аст ки ҳисси ифтихор аз парафшонии он дар сиришту фитрати ҳар як шаҳрванди ватандӯсту меҳанпарасти кишвар доимо побарҷо бошад. мақсад аз баргузор намудани чорабинии мазкур ёдовар гардидан аз дастовардҳои беназири халқи тоҷик ва поз доштани арзишҳои миллӣ мебошад. аз файзи истиқлолият ва неъматҳои муқаддаси сулҳу ваҳдат имрӯз парчам, нишон ва суруди миллӣ ифодакунандаи иқболу истиқлол, иттиҳоду сарҷамъӣ, нангу номус, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ҳуввияти миллии мардуми кӯҳанбунёду фарҳангии мо буда волотарин мақсаду мароми тоҷиконро инъикос намуданд. зикр шуд дар ҳамоише ки имрӯз дар вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки роҳбарият ва кормандон бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ таъкид гардид ки маҳз дар даврони соҳибистиқлолӣ бо ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ арзишҳои миллии мо эҳё ва соҳибэҳтиром гардиданд. дар ин давра дар аксарияти шаҳру ноҳияи мамлакат парчами давлатӣ ҳамчун рамзи шинохти давлату миллат қомат афрохт. парчами давлатии Тоҷикистони соҳибистиқлол таҳти сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ партафишонӣ намуда ҳамчун нишон аз истиқлолияти давлатию миллӣ халқу миллати Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намуда дар бинои Созмони Милали Муттаҳид ва дигар созмону ташкилот ва муассисаҳои бузурги ҷаҳонию минтақавӣ дар радифи парчамҳои дигар давлатҳои олам аз Тоҷикистони соҳибистиқлол иттилоъ медиҳад. бобокон Намизода, Убайдуллаҳ Сайвалӣ, Ахбор. ҷаласаи тантанавӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ворид намудани парчами давлатӣ ва хондани суруди миллӣ оғоз гардид. зикр гардид ки дар ҷаҳони муосир ҳар як давлати мустақилу соҳибихтиёрро парчами он муаррифӣ менамояд. аз ин рӯ эҳтиром ва арҷ гузоштан ба парчам маънои эҳтирому арҷгузорӣ ба арзишҳои деринаи таърихӣ, фарҳангиву маънавии миллӣ ва давлату давлатдорӣ мебошад. зеро парчам дар баробари конститутсия, нишон ва суруди миллӣ аз ҷумлаи муқаддасоти милливу давлатӣ маҳсуб меёбад. дар рафти чорабинии мазкур ҳамчунин кормандони ҷавони агентӣ оид ба тартиби афрохтан ва ҷойгиркунии тасвири парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷойҳои муайян ва моҳияти он баромад карда парчамро таҷассумгари таърихи кӯҳан, рамзи давлатдории миллӣ ва пойдории давлат арзёбӣ намуданд. имрӯз ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ дар кумитаи марказии ташкилоти мададгори мудофиа чорабинии тарғиботи фарҳангӣ доир гардид. зимни суханронӣ роҳбарияти ташкилот таъкид намуданд ки соҳиби парчами давлатӣ гардидани миллати сарбаланди тоҷик дар замони истиқлолият падидаи бо арзиши таърихӣ ва дастоварди муҳиму муқаддас ба шумор меравад. дар даврони соҳибистиқлолии ташкилоти мададгори мудофиа зери парафшонии парчами миллӣ ба дастоварду музаффариятҳои зиёд дар самти таҳкими иқтидори мудофиавии кишварамон тавассути роҳандозӣ тадбирҳои тодаъватӣ ва тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии наврасону ҷавонон, омодасозии мутахассисон барои қувваҳои мусаллаҳ ва рушду нумӯи намудҳои ҳарбӣ техникии варзиш ноил гардид. донишҷӯёни коллеҷи техникии технологии назди ташкилоти мададгори мудофиа дар қисмати фарҳангии чорабинӣ
чорабинӣ доир ба бузургӣ ва муқаддас будани парчами давлатӣ ҳамчун рамзи сарфарозию ифтихор шеърҳо қироат карданд. Дар интиҳои чорабинӣ ҳамаи иштирокчиёни он орзумандӣ намуданд ки суруди миллии мо ба таври ҳамеша танинандоз ва парчами давлатиамон ҷовидон парафшон бошад. бо шукӯҳ таҷлил гардидани рӯзи парчами давлатӣ дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон гувоҳи он аст ки омӯзгорону донишҷӯёни ин боргоҳи илму маърифат ба муқаддасоти миллӣ эҳтироми хоса доранд. зимни чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ раёсати донишгоҳ нахуст ҳозиринро ба ин санаи фархунда таҳният гуфта иброз намуданд ки пас аз ба даст овардани истиқлоли комили сиёсӣ бо азму талоши бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рамзҳои асосии давлатдорӣ ва тасдиқ гардиданд. аз ҷумла ба сохти давлатдорӣ ва рукнҳои асосии он заминаи воқеӣ гузошта шуда ҷиҳати таҳкими пояҳои давлатдорӣ муқаддасоти миллӣ ба монанди парчами давлатӣ қабул шуд ки кишвари моро чун давлати демократӣ ҳуқуқбунёд дунявӣ ва ягона дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ менамояд. бо мақсади арҷгузорӣ ба ин рукни давлатдорӣ дар саҳни донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон дар сутунпояи 20 метра парчами давлатӣ қомат афрохтааст ки барои боз ҳам баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву хештаншиносии омӯзгорону донишҷӯён нақши муҳим дорад. барои сазовору хотирмон таҷлил намудани рӯзи парчами давлатӣ дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон суруду таронаҳо ки тараннумгари меҳри ватан истиқлолу озодӣ ва муқаддасоти миллӣ буд пешниҳоди ҳозирин карда шуд. дар ноҳияҳои тобеи марказ низ ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ доир шуда рӯҳияи баланди сокинон таҷассумгари ифтихор аз дастовардҳои замони соҳиби истиқлолӣ буд. дар ноҳияи тоҷикобод низ бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии сатҳи баланд баргузор гардид. ҳозирин аз нақши парчам барои худшиносӣ ва ифтихори миллӣ ёдовар шуда парафшони ин ливои бахту иқболро ояндаи дурахшони тоҷикистон арзёбӣ намуданд. дар замони истиқлоли давлатӣ дар доираи корҳои созандагию ободонӣ дар маркази ноҳияи тоҷикобод майдони нишон ва парчами давлатӣ бунёд гардид ки имрӯз макони асосии сайругашт ва мояи ифтихору сарфарозии сокинону меҳмонони ноҳия мебошад. беҳтар шудани шароит барои машқу тамрин имкон фароҳам овард ки варзишгарони ноҳияи тоҷикобод муваффақиятҳои худро дар мусобиқаҳои сатҳи баланд афзун ва дар чорабиниҳои минтақавӣ дар баланд бардоштани парчами давлатӣ муваффақ шаванд. айни замон дар асоси сиёсати созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат бо парафшонии парчами давлатӣ корҳои ободонию созандагӣ дар ноҳияи тоҷикобод идома дорад ва оянда ҳамагон аз имкони боз ҳам беҳтари зиндагӣ баҳравар мешаванд. дар ҳамин рӯз аз ҷониби роҳбарияти ноҳия иштирокчиёни озмуни тоҷикистон ватани азизи ман бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. дар охир хонандагони литсеи касбии техникӣ ва муассисаҳои таълимии ноҳия барномаи адабиро бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон пешкаши ҳозирин намуданд. дар ноҳияи нуробод ба ифтихори рӯзи парчами давлатӣ чорабинӣ бо ширкати кормандони ташкилоту идора муассисаҳои таълимиву тандурустӣ донишҷӯён ва сокинони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот баргузор гардид. гуфта шуд ки дар арафаи ҷашни истиқлолияти кишвари азизамон дар боғи фарҳангиву фароғатии ноҳия парчами давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ки ин иқдом намунаи беҳтарини тарбияи насли ҷавону наврас дар рӯҳияи хештаншиносӣ ва арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ дониста мешавад. парчам барои ҳар яки мо азизу муқаддас аст. аз зеро сокинони ноҳияи нуробод бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз раванди корҳои созандагӣ хуб дарк намуданд ки ҳамеша дар ҳама ҷо дар ҳама маврид ба парчами давлатӣ эҳтироми хос дошта бошем. парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таърихи ҳазорсолаҳои халқи тоҷикро дар бар гирифта он чун рамзи ваҳдату ягонагӣ ҳамдигарфаҳмиву иттиҳоди халқу миллатҳои сокини ҳар сарзамин ва муборизаи онҳо барои озодӣ шинохта мешавад. аслан парчами кишвармон даъват ба сарҷамӣ нангу номус ватандӯстиву ватанпарастӣ созандагиву ободонӣ ҳимояи марзубун саъю талош барои ҷомеаи адолатпарвар ва инсонияту башардӯстии миллати тоҷикро таҷассум намуда моро зарур аст то ба қадри парчами давлатӣ ва ҳамаи ин пешравиҳои кишварамон бирасем аҳлона кору пайкор кунем то тоҷикистони азизро боз ҳам ободу зеботар кунем.
در ناحیه رشت به افتخار روز پرچم دولتی چوربینی برگزار گردید. تاکید شد که پرافشانی پرچم برای هر یک فرد سالم فکر و وطندوست کشوری عزیزمان هدایتگر دوستی و برادری، پاسداشتن عنعنه‌های ملی، وحدت و یگانگی و سهمگذاری در روند کارهای سازندگی و آبادانی را تجسم می‌کند. در این روز مبارک زیر پرچم دولتی اتحاد یگانه را میمان که پیروبرنا با روحیه وطندوستی قادر است لیوای ظفر در دست بهر مظفریت‌های صاحب استقلالی کشوری عزیزمان جانیساری کنند. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان چون تجسمگر دولت صاحب استقلال و مقتدر با فرهنگ و صاحب تمدن خلق تاجیک به شمار رفته در همه چاره‌بینی‌های سطح بین المللی و منطقوی در قطار صدها پرچم دولت‌های خارجی شاهد پرافشانی پرچم کشوری عزیزمان می‌شویم که باعث افتخار تاجیکان میباشد، زیرا ما صاحب دولت و پرچم خود هستیم. گفته شد که پرچم دولتی چون رمز دولتداری ملت تاجیک به شمار رفته همگان شکرانه تاجیکستان استقلال و پرچم دولتی را به جا آریم، زیرا آنها مقدسات هر یک فرد وطندوست ملت تاجیک به شمار می رود. در آخر هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه رشت با برنامه رنگین خود خاطر اهل نشست را شاد کردند. ایدی گل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از منطقه رشت. در نوع فیض‌آباد نیز بخشیده به روز پرچم دولتی با اشتراک مسئولین و ساکنان چوربینی برگزار گردید. اشتراک فعالان ساکنان از ارزش‌گذاری به ارزش‌های دیرینه تاریخی و فرهنگی و معنوی ملی درک داده تجلیل جشن پرچم دولتی که با شکوه و شامت خاصه برگزار گردید به شادی و نشاط و فرهمندی و بالای خاطر اشتراکچیان تبدیل یافت. ضمن جمعیت تاکید گردید که پرچم دولتی در زمان صاحب استقلالی مضمون و مندرجه تاریخی خود را نگاه داشته امروز همچون بیانگری آرزو و آرمان صاحب احترام خاصه می باشد. پرچم در حیات هر یک دولت و ملت موقع و نقش خاص خود را دارد. پرچم دولتی افاده‌گر مقصد و مرام و آرزوی و آرمان‌های هر یک ملت و دولت است و این مقصد و مرام با رنگ و نقش‌های خاص در آن تجسم یافتند. امروز در پایتخت مملکت شهر دوشنبه بلندترین پایه پرچم افراخته شده است که آن افتخار خرد و بزرگ و انعکاسگر احساس گرم وطندوستی و وطنپرستی مردم تاجیک به حساب می رود. در آخر چهاربینی رنگین فرهنگی با مقصد سزاوار تجلیل نمودین روز پرچم دولتی دایره شد که سرشار از سرود و ترانه‌های وطندوستی، صلح و ثبات نسبت به این سرزمین اجدادی درنگ میداد. در نهایت رویده که با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی حکم دولتی ناحیه و کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها بخشیده به روز پرچم دولتی جمع آمد برگزار گردید. ذکر شد که در دوران استقلالیت برای بازم بالا بردن نفوذ و احترام پرچم دولتی در جامعه بخصوص میان جوانان از طرف حکومت مملکت تدبیرهای نظررس عملی کرده شدند. پرچم دولتی ما هر فردی با ننگ و ناموس را با افتخار از دولت و دولتداری تحکیم استقلالیت ملی و پیش از همه به حفظ دستاورده آن هدایت می نماید. در چهاربینی تاکید داشتند که صلح صاحب استقلالی با دستگیری حکومت مملکت در نهایت رویدکی برای بلند برداشتن سویه دانش جوانان دهها مؤسسه تعلیمی تالاری ورزشی بنیاد گردیدند که امروز جوانان ناحیه رویدکی نیز در مسابقه بین المللی اشتراک نموده پرچم دولتی را پرافشان می نمایند. چنین دستگیری تنها برای آینده جوانان روانه گردیده است. پرچم دولتی تاجیکستان که از رنگ‌های سرخ و سفید و سبز و یک تاج 7 ستاره عبارت است در قطار سرود و نشان ملی تمام ساکنان کشور را به حفظ دستاوردها راهنمایی می نماید. باباکان امیرزاده، عبیدالله سیولی، اخبار. امروز در شهر دوشنبه نمایش فروش کتاب تشکیل کرده شد. در نمایشگاه برای هواداران کلامی بدی نامگوی زیادی اثرهای تازه نشر شاعران و نویسندگان ادبیات معاصر تاجیک و جهان پیشنهاد گردیده است. مطالعه پیوسته کتاب در баланд бардоштани тафаккур, зеҳн ва бойгардондани фонди луғавии ҳар фард махсусан насли наврас нақши асосӣ гузошта таҳкурсии донишомӯзиро мустаҳкам менамояд. дар пайравӣ бо ташаббусҳои нек ва маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ин васила ҷалб сохтани майлу рағбати ҷавонон ба китобхонӣ дар шаҳри душанбе аз ҷониби раёсати табу нашри вазорати фарҳанг намоишфурӯши китоб ташкил карда шуд. ин тадбири муҳими маърифатӣ дар қалби ҷавонону наврасон шавқу ҳаваси китобхониро бедор месозад. дар намоиш китобҳои гуногуни тозанашри бадеӣ, роману повест, ҳикояҳо ва сарҳои шоирону нависандагони адабиёти тоҷик ва ҷаҳон пешниҳод карда шуд.
در این نمایش فروش حدود 80 نامگوی کتاب‌های نشریات ادبی با تعداد بیش از 1000 نسخه به نمایش فروش برآورده شده است. از آن جمله 6 نامگو کتاب‌های تازه نشر ادبی است که در میان آنها جسارت بزرگ پیشوای ملت، حماسه پنشیر و چند کتاب دیگر هست. اقدام میشد هم برای ترغیب کتاب و کتابخوانی و هم تامین نمودن احتیاجات معنوی مردم. شماره زیادی دلباختگان کتاب خصوصاً خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی پایتخت، دانشجویان در مجموع تمام قشر جامعه که تشنه علم و دانش، ذوق پیدا نمودن کتاب‌های تازه‌نشر را داشتند اشتراک کرده از این تدبیر معرفتی اثرهای گوناگون را خریداری کردند. باید تاکید نمود که در زمان صاحب استقلالی کشور از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان جهت بلند برداشتن ذوق کتابخوانی تمام قشر جامعه، سیقل دادن دانش و معرفت، آموزش تاریخ و تمدن ملت تاجیک و تشکیل کتابخانه‌ها در تمام ساختارها توجه مخصوص روانه کرده شده است. هر فردی که تاریخ گذشته ملت خود را نمی‌داند و آثار و کتاب‌های پرحکمت شاعران و نویسندگان را مطالعه نکرده است، آینده را دیدن نمی‌تواند. بینندگان گرامی، در همین جا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر، سلامت باشید.